Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ki pulet kamadan ruting ki lakiam no ki armut ki brio ki bala pau ha ka ka video bala sapriang bha ha ka bala I bau volunteer home guard penyat kali kat bau dang persang ban pensang ye ka kali badan kini ki armut hendai unong nya ulah turbet sakmat klam jing salia ya kani ka jingja ya ute volunteer home guard layo ban ringdor da ki brio ki badan harut surok ha kani ka video lai I bau pulet klam sha ya ka kali ket jingket bar kalami ka jingyania Hendai kita ki armut ki larung bet sekali bat nongnya ulayat bet sekmat kat ba uta volunteer home guard ulayeng man pensange. Da kajing bam salia unongnya ulah tur bet ya kali sekmat tang ba volunteer home guard ulalat nya kanu kajing mesau ke bajur. Ha kasingi balang ki pulit ke East Khasi Hills kila pentep balak kem no ya ki armut ki brio bat la pengat iki haki kendon lai spa san pulai bat lai pusau jong ka Indian Penal Code. Kakendon lai pusau ke keren capang ke jing pencitom ya ki beri ki badan keti ban le ya kanu wakam balong persya ya kaan kat ba kakendon lai spak san pulai kadai halor ke jing tombor lani ke jing khanglat yo nong trai sarkar ban le ya la kakam nalor kata la pengat kakendon arspa nyau ku khandai Indian Penal Code bat kani kadai halor ke jingnya kali thurmur hasurap patba Ki pulet kila pentip bagate ka jingja kala jah ka por kembak harwai siteng men step jong kalai puai terek ujemang halat nong thamai. Kate ka kali ka de ka super carry pickup truck kabadan yo number ML05T 8200 bat ute pulet penyat kali ude belatip kerteng kom udu Starling khoi bat ude volunteer home guard. Ki pulet kila thu bagi armut ki bala syakem ki de belatip kerteng kom Johnny Rias Marbo na apa nongra ubade nongnya baru Augustin Marbo na nongra Jepung ubade nongbot.